Sanibonani, mina uZandile Khoza oqhamuka e-Utrecht. La ngibizelwe ngize kuzo-attenda i-project yokuhlala. Sanibonani, igama lami nguZanele ngwaNkabini e-Utrecht. So silapha eMaritzburg, simenyiwe size ku-workshop eseMaritzburg. So njoba sila eMaritzburg sifike satholana nabase-Egypt. Into ebesiqala ukuyibona eSouth Africa ukuthi siyakwazi nathi ukuthi sikhulume nabantu abangale. Basiphendule safunda-ke nokuthi ukusebenzisa izandla zethu kuyosiza for impilo yethu yonke. Kule project lesikuyo namhlanje njengoba sihlangene ne-Egypt sizokwazi ukuthi senze umsebenzi wase-Egypt nathi sibabone umsebenzi esiwenza ngapha eSouth Africa. Sanibonani, mina ngusizakele wakaBlose. Siqhamuke enhlanganweni ese-Adams la sihlangana khona singabomama ngomsebenzi wezandla. Sijabule kakhulu ukuthi abaholi balenhlangano basivule imiqondo. Sikwazi ukwenza imisebenzi yezandla, sokwazi ukuthi ibhodo lingalali kade eziko sisebenzela abantu bethu njengoba basebenza ngezandla zethu. Sithole nolwazi olusabalele i-Egypt nayo size kakhulu ngokuthi sihlangabezane nayo ngoba iziletha ulwazi layo kuyona siyafunda usiko langale lase-Egypt kanti nabo futhi bayafunda ngala esikwenzayo. Ukuhlangana nje kwamakhosikazi kubona kuyinto enhle kakhulu ngoba sosuka la sifike nasemakhaya sifundise nabanye omama ngoba baningi omama abakudingayo lokhu.